bwana mukuru Shoroza Cathedral Parish Kabale Diocese. Umuryo bubwire ubu turimo ubwekisibo no bwire ubu buryo mwe wena ari kwetwa ukugarukira Ruhanga, ukwetisa kandi tukagarukira Ruhanga. Kandi itwe umukereziya Katolika ubwiro bw'ekisibo bwine nshingi ishatu nkuru: ukweshengereza, ukwesibyako kandi amwe na no gukora iby'imbabazi. Umuryo bubwire nitushabwa ukweshengereza kukiraho, tutwire nitweshengereza, yes, konga nitushabwa ukweshengereza ukukiraho. Then umuryo bubwire nitushabwa ukusiba, nobasa kusiba ibyo kurya ukutarya, konka nabwe nitushuba twegesibwa usibe nabwo rukureka entwazambi urukwerekera entwazamije. Kandi nabwo umuryo bubwire ubwekisibo nitushabwa ukora iby'imbabazi, kushura abarwire, kureba ababari mu boyitaji, kunga kandi aroho iby'imbabazi ibyo kugambirana ibigambo birungi. Papa Leo ariyo natujisiyana munongo umuryo bubwire bw'ekisibo ngo umuryo bubwire abantu baruhanga mwena avoid harsh and rude words to each other, ngo mwetantare ibigambo bi amwe n'ibindi bigambo by'akarebure aharo bagenzi bitu. So therefore ukore by'imbabazi ni habarirwamo na no kugambirana kurungi ningashi okutwariza na kurungi. Nabwecyo umuryo bubwire bw'ekisibo ni twetwa ukora ibyo nagambaho. Rero kandi turiyo nitwigerera wiki erukwera iturukweta hore week eratandikanye na mataji Sunday ya mataji eri kuza kwika. Ejo hore week erimu amabanga makuru rwakanoro rukwera nza kwa tureba Yesu arukoza abantu bigere akamanyiso ka rukundo kandi akamanyiso akobuhereza love and service. Kandi rwakatano rukwera tureba nabone sibwo bwe nitambara nawe omusharaba aho muhanda gw'umusharaba, then urwamuka gwo choma misa yekiro erimu amashomo ago kutegereza ukuzoka kwa mukama w'iki Yesu Kristo. Rero kandi on Easter it is a celebration. What do we celebrate on Easter? We celebrate love. We celebrate love. Ekituru kujaguzari Easter nichi nitujaguza rukundo yogwe owahire yo amagarage ahabwa abanywani be nibitwi we akehayo okuzaha musharaba yayihayo kubonabona kandi yayihayo no kufa yaba umuhuku kugira ngo ite tubabagiga, yaba umworo kugira ngo ite tube abagigo umutima kandi abagiga umutekereza. Umukwayo amagarage nabwe nitushuba nabwe twijuka tureba amasiko kugira ngo all is not lost. Ahabo kuba umuryo rugendo noza kuza kushangushange twashonka bacuranirigwe konko kuzoka kwa Kristo ni kutuhereza amasiko. Ahabo kuba naba yasingura umwirima haza ubusinguzi bwa Kristo nibwe businguzi bwitu. Nabwecho ekindi kushaba na munongo umuryo bubwire kandi na munonga turi kwigirana Easter no kugira ngo tugarekire Ruhanga tutakayeho amasiko kandi tumanye ngo ha Pasika ubusinguzi bwa Kristo nibwe businguzi bwitu twena tutambure nabo muryo rugendo kandi tongere tumushabe ngo ebyo ebiru kutugumera tubimwegekere emisharaba yitwine tujimwegekere na nebindi byona ebituru kubugana tukahurira twayeho amasiko tumanye ngo niwe omuntu mukororo kubasa kutereza amasiko kandi kubasa kutugaruramo amani. Mukama abandindire abaherezo mugisha kandi ubwo mugishagwe gubebe mbere Patiri na Mwana na Mutima rukwera. Nehinda
tubanje sibere kurunji ni nyesima ahabo kugira ngo atwegitaho hano ha TV West bitabaruce ibintu bitari na bimwe ebe wasibamo na programming yitu okutujana tukutwara kuihakasheshe aba programmers simuka kushira kimwe makora gacencuye no butumwa bumwareba abarino basiba nzenda kubendeze birunji kandi ndushabangu mukama bahereze amani mubasekwa n'umuhendera kunje munonga tuntuza kurara twayira kwale wiko abashobora. So I hope that you are doing great. Hano murebo rwambara ikiribu no kugira ngo nkoko w'abantu rebo makuru no ko twenuhura abakansumba gumiza mu okutomu nkorecha gishibe nabagambire ecyo kigambisa abantu binji ebintu ebigangire izeri yanjye Bob Buscan program imagination ngayizoba enshonga yizoba mubaze gweri izoba ntwenda kugamba hacibina angasha kitongore ekikujanizubwa okurunda n'umushoro mu ihanga ica Uganda Revenue Authority echereze kurebekaho misho gakaciko kishenjero akakujanzwe nshonga zebintase byihanga no kutebekana zihanga bakabasa kubana banjura okubije ne bakora omu miringo etari yemonemwe bimomete birujemo no kugira ngo dushangire ngo umushweka ca kabiri ngashim second quarter y'umwaka gw'BMP yo guturumu 2025 kwebina mukaga bakozere kunje munonga no bucweka 9 na bushatu aharigana 93% ahabo umwogo gwabakwasiwe okubasa kuba ni barundana emishoro bakaba babiri behire target irukika ubutabarwa 15 no gutanyagurika nkamwenda mushanju 8 aho bati babasa kurundanaho 16.4 trillion heads up bakora kunje munonga konkana gwe abanyishenjero bagize ibindi bintu babuza bitari bimwe na bimwe konka abanyayuganda binji no shanga ubundi warenjira umushoro ucirenga umushoro yebuze tukungate bunarenga umushoro oshanga oshitamere kongo tashitami ujotesha yo na URA yaza kwija yaza kunshinga nitwebuza URA nekimanya ngo harubwo abantu barukushanga baremwa bakarengwa umushoro kuba rukurenga umushoro haruho buryo obu URA yakubasa kubateraho okubabanjira okurebeka ngo abasa kushashora umushoro wabo aboko no journalism bwa bwitu nk'abanya Uganda okushashora umushoro. That is how we build our country. Umwabaze gwe izoba nagitwaho munywani wanje Peter, you are very hard man to get konkeni izoba nakutunga kandi Peter na journalism bwa ekitongore echa URA ahabucanga echa burengizo ya Uganda. Sebo yanjura abantu kandi baramuse tubone gutandika we bari munonga kandi nashimirwa munonga okwijaha omu studios za TV West. We bari munonga kumana mutwerezo mu gishogu kugira ngo kandi tugume tuganiraho n'abantu bitu na munonga hari abo kureba TV. Amazina nko kuwanyanjura Peter Twesiga Mukama nendwo mu kitongore cyo kushoroza umushoro cya Uganda Revenue Authority kandi yendu kwebembera timu eitwine omu burenge bwizoba ningashi ya Southwestern region. Abatabinjira batekateka mu URA okurebeka kwanyi no mukwija mwene gari amana gandi nakaga kubahebwa ishe mateka anyway constitution tubamanyirire ejipate imukwija okubasa kuba muganira abantu eka kutandikiraho kokaka nabwe kindi abunanzibwa bwitu yes ngo kunabagambera. Of course government ekatwereza ovunanizibwa erikorabiro mu ishenjero ngo tugume tushoroza sente zihanga kongo kushoroza sente zihanga kandi nabwe twine endije miringo etukorabiramo kugira ngo hona twaza kwija kushoroza ho mushoro tubanze twakwegesa iwe kandi niwe wenko banze uwamanya obugabe bwawe nubuha kandi na nuvunanizibwa bwawe niwo buha bwenu turabera on programs in case kugira ngo tukija tukushoboraje iwe nebugabeki kandi ovunazibwa bwawe nabwe nugwe buha then tukwegesa kugira ngo kuturaze kwija hona nabwe kubanja turebuke ngo otakateganisibwa omukushashuro gumushoro obe no manya umushoro goshemekwa no ushashura nugwe guha kandi oshemekwa no gushashura ryari kandi nangwa nabwo oshemekwa no ushashura umushoro guru kwingana ki. Bwenu kutukubona mu gishankogu go kuganira hona n'abantu bitu nekintu kirunje munonga. Ubuna abanikora intro yanje tureba nyumaze murebekero misho gakaciko kishengero mwayanjura ibintu bimijene mukora bikoreka mwe mukora mu murunje munonga na n'ibindi babaje ngo bitu binkwe ngutuze munonga kurekanye natuze ahashonge nagamba ho hamheraho ekwatirana n'abantu aburu gushanga ubundi ahabwe bigwereze bitari mu nabumwe ahabamagara gese cyo kuturugamanya oshanga umuntu yaremwa okukiriza umwuga gwe ogukushashura umugeraci umushoro. Ubundi nangota oshanga tuye nashashoraje but in this specific time ubwirobu hadire cyaje kita icamuremesa URA enehwere to muntu ngogo bwenu URA emishoro yo
tukushoroza ni mingi Otyo. ninza kubanza mbashoborereho kake twineho emishoro etari emwe n'emwe konka omubufunzi niza kugambaho ahari egi emishoro ekukwata muntu wa burijo omushoro gw'okubanza n'ogu ogw'abingi barikumanya nk'ogw'entaasya omu rujungu ntugweta ogwa income tax ogwo omushoro nigukwata aha buri muntu weena ogwe aine entaasya kandi omu mateeka egi entaasya eshemereire kuba neeyihwaho ki omushoro entaasya egyo niyeha nobaasa kuba ori okwe ori omukozi nkanye ninga nkiiwe konka okwezi kwaza kuhwa hoona hiine entaasya y'okuba oine bakushashura omushahara abantu abingi ogwo omushoro nimugumanya gye nk'ogwa pay as you earn kuba kweza kushashura omushahara nangwa obumwe otakazibonereza abo gavumenti eba yakozire ki yashazireho akaayo ogwo omushoro nitugweta ogw'entaasya ahabw'okugira ngu nitugwiha aha mushahara gwawe twineho abandi abantu okashanga ngu iwe nangwa tibarikukukozesa konka oyetandikireho eduuka yawe kandi buri izooba hiine sente zirikukuraba omu ngaro okashanga ngu esande yaza kuhwa okwezi kwaza kuhwa omwaka gwaza kuhwa hiine oku okubaasa kugiita entaasya yawe okashanga ngu nomanya ngu hoona ogw'omwaka mbonere miliyoni 10 ogw'omwaka mbonere miliyoni 5 kurigirira aha bizinesi eyorikukora imwe n'imwe ogw'omushoro gw'entaasya nigukora ki nigubakwataho ahabw'okugira ngu mwine entaasya erikurabira omuri ebyo ebintu ebirimu kukora ahari bizinesi twineho abandi abantu oshanga ngu torikukora bizinesi konka okombeka ekizimbe wakiteekamu abantu abapangisa burijo omuntu kwakwija kupangisa aha kizimbe kyawe ona banakushashura buri kwezi ninga shamwe bashashura buri mwaka nangwa ubundi noshangana no omukugereka esente z'umurashashure imwe nk'abapangisa nabakine omumayindi atarona n'esente z'omujoro so hari haba abantu yes toine business konka oine ekintu ekyoine ekitakwetambuza konka nokipangisa obona musente nuho hari aba abantu abine ebizimbe hariho abantu abine amataka konka kushanga akagura itaka ryeta kurukozesa akagira ngo banokorera mu bino mushashura buri kwezi hariho abantu abine amataka marungi gari ya migongo company nka TV West Asia ihakunda etekaho ki omurongoti egumane mushashura buri mwaka niyo no wene entaasya yo kubona ahari ege entaasya yo kubona ona hino mushoro gutwihaho ubwo gw'entaasya gunahito gwaki gwa income tax ogwo ngo mushoro gukwata muntu wa burijo konga twineho imishoro endijo endijo nkena nabagambire twineho za vati twineho za local excise duty bwene bitu byebyo bingi konka no shanga ngo okwezi kwahwaho ningo mwaka gwahwaho abo kugira ngo buri mushoro gwine obwire gwoshemkwa no gushashuriraho twine omushoro gwoshemkwa no gushashura buri kwezi twine no gwoshemkwa no gushashura buri mwaka ahari ejo emishoresho mekwane eshashurwa omubwire na munonga eya buri kwezi oshemekwa no shashura ebiro 15 bitakarengere ukwezi kwaho ntwereze ebiro 15 byo kwezi okundi kugira ngo obe wakozire ki obe washashwire kandi gwa buri mwaka nabwe nko kuturontiza kwendera ogwo mwaka gwa 2025 nagwe twine obwire bwo shemekwa no kora ki no gushashuriraho mbwe no shanga ngu ahagwe nshonga stars zimwe na zimwe omuntu omwe yaremwa kushashura omubwire kandi ko kuremwa kushashura omubwire hatitwe ekitongole kitwe kya URA kandi nangwa turukurabira mu mateeka gatweriwe tukutera mukamutiche abo kugira ngo wakererwa kora ki wakererwa kushashura kandi ekindi omushorogu na munonga ogwentaasya gunagambaho iwe nkiwe omuntu wa burijo iyo omuntu ine business oshemekwa no twerezo kwanjura kwawe orukurabira omukitweta return omurujungu konga return no kwanjura orukutore koti business yanje omwako go guhwire etambwire eti neti kandi okwanjura ko nako kwine obwire bwo shemekwa no kora ki no kukorra obwire bwo bwaheza kurenga nabwo taherizo kwanjura okwe nabo be no manyangu naza kutera mukamutiche akako kugira ngo wakererwa kuhereza ki okwanjura kwawe so rational ninga shenshonge kutuma kamutija ko naho kaza umuntu yabatanjwire ubundi kimanyisa ngo ubundi ariyo na ryangatanisa government tariyo na yakirizo umwuga gweye ngashobora nazo bagweye bukrashura umusoro bwene nshonga ni ngishatu eyo kubanza obwire bwako bwo shemerwa no shashuriraho umushoro aha bwo nshonga stars zimwe na zimwe tuwakora ki
tuwashashura mu bwire hataho tuza kutera mukamutiki abo kugira ngo wakererwa kushashura ningashi obwiro bwo kwanjura bwahika umwe nango romanya abantu bamwe batekateka ngo kwanjura kimaze kushashura akonke cyo twekiri ukwanjura kuri separate from okushashura obwire bwahika bwo kwanjura konka tuwayanjura mu bwire iwe wakererwa ahi wori izire kwanjura ona noza kushangana gwe twakuterire muki amagoba habo kugira ngo ukerirwe kora ki ukerirwe kwanjura umubwire hatoza kweshanga uyeshanga ngo hariho sente omushoro gwoshemeye kushashura ogwikiro gwayishariremo omwaka gwahwa nomanya ngo shemeye kushashura emitwaro 30 konka twagishashura mubwire hatoshanga noza kuboyine emitwaro 30 yo kushashura ushange hariho na namutiche je twakuteramo abo kugira ngo washashura cherezi kandi tugaraka tukuteka munangwa na penalty abo kugira ngo okwanjura kwa ukozire ki kucherirwe bweno shanga oyine mishoro y'emiringo eki eshatu oyino gwaho gwaburijo gobeshemeye kushashura oyine mutiche oyine namagoba abo kugira ngo okozire ki ocherirwe bwenaho nuho turukwizira kandi tukagira ngo aharimwe abantu abaremerirwe munonga ntubasa kubahweraho tuta habo kuba bamwe noshanga bambe na sente zabe yashemeye kushashura ngo kunana kugambira n'emitwaro 30 oshanga mutiche ati neike mutwaro 20 oshanga amagoba gariho nge yongera nago gashiro mutwaro 10 okiza kuzigita zona oshanga umuntu ayine kushashura mutwaro 50 konga hari yezo ezikire kushashura n'emitwaro engahe 30 nduzabereze nizo zabeze rizo bweno hati government kandi turukurabera omateka ikateka henkora kugira ngo tukakushasira mutiche tugarike tukusasire agamagoba oshashure sente ziriye zawe zo basheme kora principal tax ezo biroshemerire kushashura ebyo bindi tutakakozire ki tutakabigiremo bwe nico cyandeterizo so ati aho umuntu nasa kuteka teka ati ezo zone zayongera haruguru y'umushoro gutweta principal ezina ibinyi niyo erukurondo okwera nyinazi erukuronda okwera nyive okwera ronde sente ekagenda kazomicho kakachiko ekanjura ngo tukitire ati mbwene ko kuna kushoborera ubwo mushoro kutukubantu gurundana ntukozesa enkole ya self declaration iwe nko muntu mukama wa business ntukwereza omugisha ngo obine wayesharamo otwerezo kwanjura kwawe uri kutworeka ebintu byawo bya business okubikozire ki okubitambwira abo kugira ngo nyowe nandi mu office ona tinko basa kumanya iwe omushubuzi na hardware yaho kokozire ki okokozire konka obumwe ati abantu bakitwara ki ijaga bateka ngo obutwabahereza omugishogo kugira ngo yo nubayeshariramu abamwe banga kukora ki kweshariramu omushorogwe abandi nangwa bakikorankana bagira ngo katucererwe ahabo kugira ngo bumwe akasente nana akora ki nana akakozesa konkana ka government aho ka government kateka amateko bwire bwa kabukushashura umushoro ine kora ki oyine kushashura areba sente zazininke za vati ayine kushashura miliyoni 10 kunu yani bambanja simenti ajata apana kambanze nkore ki mbanze ndete simenti kuriya at government eshanke yakora ki yakugabira sente zayo so abamwe kugira ngo ba taking advantage of that so nico twaterireho ezo za mutiche na namagoba kugira ngo niwe wenka kikakukwataho ogire utumbwene umwanya wo kugira ngo ushashure mutiche ninkashashura amagoba aha wacinda kushashura umbwire kugira ngo sente zitakakora ki ebintu byo kubare mishoreji abantu umuntu nasa kuba in business konka atine ububwinje ubwe bitabo gushitama akachibara you are in supporter kwasa ko ha muntu ogo nija nko mu office yanyu nkagira nti look I'm doing this business tinyire tax consultant but I know you mukwakire mishoro omuntu ogo numumuhwera abantu abo ntukira kubahwera na munonga turi kubegesa kandi nyenda kutwara umugishogo nangwa no kugambira abantu abo kutureba ahora arebe ntukweta ngo ije twegese nagweshengeza ijo koreki ijo yege ahubwo nko kuwagamba ekintu na munonga kitushangire kiteganisa munonga omburenje bwizobobo no kugira ngo abantu tubakumanya okubara ebitabo kandi na nabantu abitwine ho abace abo kumanya kubara ebitabo nabo nabakasente
kahiguru omuntu nakugira ngo nyokuza kuba rebitabo ni nyenda emitwaro 30 omushango ubushoro rwaboshemeye kushashura n'emitwaro engahi 10 ato shangu ni uriya no mushashuro umushoro na wabo kuzitwara hari ato eshanga ngo umushoro ngwene gukuhenda munonga konka twine kora nyinge twatireho na munonga bwa businesses obwito bwo buke ahari aba bantu abatakubasa kumanyaje okubare bitabo tukatekaho enkora nyingi turukurabira umushoro ogwa presumptive tax ogwo kutebereza presumptive n'ekigambo cy'orujungu konko muri nyankore no basa kureba ko kutebereza aho kugira ngo tumanya ngo nkimwe ebintu nibiza kubateganise cyo kubanza tumwine bihandiko matches ntukira kubegesa ngo mu bigirhandiko omweno ikaha muntu mubuzo tkonka nyimwazi yorutambwire rita ukozire shinji zinga umazima batakora ki abatakwishuka ninga takubasa kugambira bwena nabwo kugira ngo abantu bakabona okuteganisibwa kokwe twateka hweje nkora ya presumptive tax eyo kushanga ngo tuza kuyija haduka ninga no ija otugiro tunyowe eduka yanje ryaza kurenga nimba sente kwazenda bero omungaro ninke mitwaro 10 ofisa kubarra hakugira ngo iroko shashire mitwaro 20 ubwo mushoro waheza gushashura iwe kandi tutura kugira ngo nchakare ejo twerezo kwanjura nobo washashura umwaka ogwo gwakora ki kurugiro kuwabarana na ofisa kurugiro kuwabarana na ofisa eco kiba cyahwa utegereza umwaka ogundi eco ntukora ahari aba bantu abine bwa businesses obuke bwa businesses obuke ntukira kureba sente zirukurabo mu ngaro zaba ziri ahagati ya miliyoni 10 mu mwaka ezirukurabo mu ngaro omurujungu ninga sales yo kashanga ngo mwaka gwaza kwa noba okozire sente ziri hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 500 iwe ntukureba nko muntu ocera muke kandi oshemeye kuba norabira omunkoreje inagambe yo kutebereza ukija ya presumptive wabo ine ebitabo ebihandiko byawe ijana byo nikiza kutuyamba nitwe kumanya ngo namazima kuko kutugambira ngo iwe sente zirukurabo mu ngaro n'emitwaro 10 namazima no kitoreka ngo n'emitwaro engahe n'emitwaro 10 mbwenu hari aba bantu ababwa businesses obuke mureke kwehenda munonga ukaza kushanga ngo uruhonoza kuronda umuntu akukubarira ebitabo aho kwa mateka bakagataho ngo abayambe ushanga wanoza kushashura emitwaro 10 wakubarira nande emitwaro engahe 10 atoshanga umushoro gurongo ukora ki ukutega mwe tukera kwegesa abantu na munonga hari aba batakubasa kubara ebitabo bakozese encourage ya presumptive konka no basa kuboryokwe orumuke konka oine capacity ruhanga kwira umugisha oine mutabano wawe akaza university yashoma nabasa aho kwa nina na return je nakugambira kugira ngo ngwegumire aho kwa none utoreka intase yawe na nishohoza yawe nasa kushanga uri ko rumuke konka no kubasa niwe ntukwikiriza otwereze okwanjura kwawe kandi turebe sente ezokozire amagoba gokozire twiyeho umushoro ahamagoba tureka kuteka ngo no borabe no okora miliyoni 20 nizikora bo mu ngaro nigo magoba apa konka ko kutwerezo kwanjura hatejo ni advantage y'abari abine abo bo nibatwerezo kwanjura kurigirira ahamagoba abakozire nabanyenda kuvuze kibuzo umukubara nuko nyingi mu mukije mukumbara nasigaranye ne makadubudu ndatkonka batiba okutwabara nanyowe tinicereza boko numanye kwiciriza na chimaisa ngo ugwiciriza na noriya iciriza ubundi nindeba ngo akasenta ko mwangambira kaba kinje munonga haro intebekana so kugira ngo njaho na iterere nduru ekinangwa ntukira kukibona munonga umwe ba ofisa bitwa abantu batambura omutawuni yitweji bashanga mukama weduka taro umwe bashanga umukozi omwita kubimanya ekwatena naki na neduka ebibagamba na ofisa muhereza assessment konko mukama weduka kiza kuija ashanga ngo omwe assessment ejo tekwatirine na neduka abo kugira ngo information yabita kukora ki etari kumara konka tuine henkora eyo kubasa kuija kandi oketonganaho ejo assessment yiba kwereza it is not a final assessment kugira ngo basharamu nichecho twaheza iroko shashore hapana hona tugira ngo ija orete any information eyo kuteka ngo nekwata assessment ejo kugira ngo twakwereza assessment etakushemerire hona ija otugambire tugarukemo turebe kandi ekindi nangwa nanahari aba boko bare bitabo umwe nibatwereza ebishuba
obumwe batubiha obumwe bebwa ngu twine information systems zitu oshanga ngiyo no tugira ngu nangwa nokora emitwaro 50 konko shanga ngu ito twine information omuntu omwakaba yatugambira ngu yakakwereza miliyoni emwe atejo kutukira kushanga gap says tuongera ha mushoro gwa kushemekwa nokora ki no shashura abo kuba tuwaba wamazima ntushira kuongeraho konka nabwe omwe tuongeraho omwe shanga mu kuongeraho kwitu obiro in explanation omuri akatubiha akatugira ngu nakwa mitwaro nakwereza miliyoni emwe konka kabiha so nanimwe otakazo ko kagira ngo uriyo buyabihire de kangendera ho shashure sentence nimwe amateka nigabiciriza twakuherize assessment erukurabera omukwanjura kwawe ntwereza enaku z'omwezi 45 45 days okutuhereza okwetombwita kwawe orukurabera omunkora etwete ya objection then ekindi assurance yinkwereza atko kwija omuntu wakuherize assessment omukubanza tuwera akurikirize ki okwetombwita kwawe abo kuba ntasa kuba kugira ngo agende kugira uko yatati ndeba ngiruko wandeba echo nangwa nabwo mutukikora kugira ngo omwene wasa kushanga kija wamunyiza yateka mu feelings yakwereza assessment etakozere ki etari yo konka tukicira kubikora ebintu tukicira kubikora konka echo ntukikora kugira ngo korije obone independent mind erebe ori eki yakozere na niwe echo kugamba how is it can we reconcile so echo nacho ntukikora nangwa omwe tukiremwa twineho na cases ezikwika zikagumaniza yongera higuru okashanga twineho oinkorendije ya alternative dispute resolution aitu kweta na oria officer tukarubona ndijo ene independent party na atakora mu URA na wakabanza yahurira mwene bimukora ki ebimurugamba echo nacho kirema tuzanangwa na numukoti kugira ngo mbwenu tukareba ngu ukamarwa ekitwashara obumwe tuko mukoti nangwa koti nayigira nkonka ha URA mukakora ki mwamunyiga munonga mukabiha mukabiha omwe mishangwe mwe etusinga konka obumwe nitwe mishangwe mwe tugisinga konka ebyo ntubikora abo kugira ngo nomanya omushoro tikintu cyangwa omushoro ntudiringana na interpretation of the law no wasa kushomiteka ibe ngoko warikinga urushoboro kirwo kwawe ondijo na urushoboro kirwo kweye oshange ngwa mweru twine kubona umuntu ondijo aratukwatanise twena tukabona okutwagenda misho okay so mbwenu ahari bari ababitwagamba abarenjurwe for example ati ntusakutaha umwago byempiha ugundi gwenkubi birabina mukaga gwenkubi birabina mushanjo tuntuza kuhendera ogwibira birabina mukaga kumukucitaho kugira ngo ububwire uwo kugira ngo otakashashorera mutice naci ni mucigambera ningana kakarika windo kazokwe kace kugira ngo abantu batakakamanya mukashtamera bueno ekigwenda kwamiza turonto burege njiri eyo kusasira abantu kandi ekinde kitukozire tusindikiriza messages aha masomo g'abantu twasindika za emails aha email addresses nangwa za messages ezitukusindika ntukira kugira ngo itwe omu records zitu ntureba ngo ntukubanja miliyoni 10 konka hari miliyoni 10 oineho amagoba ga miliyoni 1 na mutice yemutwaro 50 shona mukimushobora tukikushobora tureka tukugira ngo oine chance yo kugira ngo washashureje miliyoni 1 zire zine ntukora ki ntubasa kuzihaho so abantu abo kubona ababonere communication nkejo ninkushaba utakashitama nayo ona washanga ngutokwikirizana nangwa nane bitwasindika iyo kwato umuhando ejo mu office zitu office yone kuri hihi omburenje wizo ona uza kushanga office akushoborere kureke kinde cyambane kinshemegambaho okusasiroko utakateka teka ngukuruho nukuzagumaho tutireho obwire ningashe deadline kugira ngo ukayijo shashuro mu bwire ahari abo batarashashure omubwire obututireho umuntu muzakuba mwaferwa ki chance omushoko so ataho kumukuzagaruka mugaruka mutakigambo ururimi rwa hati obwire kuburahwe ataho beno mangu kuturagarike kubanja ataho tuzakuba ntubanja sente zona atabantu abitukubanja ntushira kubabanja principle tukugira ngo hati ntukubanja principle shashureje kugira ngo ezitukore ki ezirgeho mwe ntugenzire twareba ahari aba bantu ababire bine amabanja konka twatekaho cut off
twareba ebiro 30 byo kwa mukaga 2024 no tutandikire ndano kugaruka nyuma so tukagira iworebe statement yawe urebe ebiro 30 byo kwa mukaga 2024 sente zibabere no bakubanja URA nizingana ki ahari yezo sente ziwabe no banjubwa principal ne ingana ki interest ne ingana ki na penalty ne ingana ki urebe principal yo okwe kwingana iwo gendo kore ki ogishashure then zone zasigana tuza kuzihaho echo nchoreka ngu hariho abantu abashashwire cherezi kurga ebira 30 byo kwa mukaga 2024 kwika hati no man nabo twine myaka nk'ebiri hati obwirobwe otakateka ngu okusasiro kwe nkubakwataho waba no mango shime kushashura hati kandi okachererwa iwe interest noza gukora ki noza kugishashura ekinde kitutireho ni deadline kugira ngo oine kurebeka ngo washashura principal tax ejo otakarenjirwe ebiro 30 byo kwa mukaga 2022 na mukaga umwaka gwo guturuma twasigaze imyezi nk'eshatu nkena nijira yes so oine kurebeka ngo utakicire ebiro 30 byo kwa mukaga hona washashwire sente ziri kubanjwa ezitwabire ntukubanja ebiro 30 byo kwa mukaga 2024 washashura omubwire washashura zona principal tax ezasigari zona mutiche ningashi penalty amagoba ningashi interest ezo zona tuzakora ki tuzakozishangura omuryeju windo mubwiro ubu kwa kushanga umuntu ati nimo akiriyo na hakanasiza umusoro hata ugubona mu mutwariza muto ahari abakiri kuhakanisa balance zabo ninchira kubahereza amagezaga abinja bingambire nabo URA statement yawe nekora nka statement ya banka ko kwata sente wazitekaho ukabura kuzihaho ezo sente nizakora ki nizagumaho nugo magezi ginko bahereza iwe gendo shashure sente ezo omukakanisa kwawe kuturashange ngo watusinga ninga nitutwabe tukozere shobe noza kweshanga ngo sente ezo hati niwo rukubanja ki niwo rukubanja URA kandi abantu bingi tuba kucumanya ngo URA tuine department ero kugaruza abantu sente konga tuineho section ero kukora refunds ukashanga ngo kashashura sente washashura umbuchamu ningashi iyo kashashura sente nyingi kukirezo kubanjibwa ingashaba abantu namunonga abantu abari hazavati oshanga ngo iwe ebinte byo rukugura nibyo kukirebe byo rukuguza tuineho department ero kubasa ero kushashura sente ahari aba abantu abashemeye kubana babona sente cyashangwa ngo nyine kwe ukashashura sente nyingi kukiza ezo shemeye kubana ukora ki no shashura mwere cyo kitaga kuteganisa iyo waba no manyangu ino ko kukanisa balances wija tukakugira ngo nezeze tukubanja ngo kwaje twonkechi ona tinkwikizana nacho ngo kabarabara mo karebana kiza kutwara ubwire ukashanga kukisorovinga nkibasa kwika nko kwa munani utakaferwa chanceji iwe gendo misho shashure then kutura kisoroving noza kweshanga ngo niyo rukubanja ki niyo rukubanja URA kandi no basa kwesa sentezo obumwe kugira ngo shashure emishoreji erijo mwisho ningashi no basa kushaba sentezo tugoriki tuzikugaruza hariho akantu ari umusigazi kuna mugamba ngo inja costing wa URA ajati mumburize kibuze cyane I want to put it to you numureba business ziyo zitandika mutatana kaka startup key akora you never see URA coming to them toka jireba nawe ninjira teka tshi story chi ati URA tekumanya akora URA erona mu rundogo uburya ujechura it comes knocking ekusimba bill yo mushoro okwata umuhanda nkarugo witunya kahandagazi kangaruke yontaye abantu bachi interpreting ngo URA neremesa abantu kukora bueno eche kintu tukugira ngo nuko twakube twenda tukikore konka ahabwe nkorera ina kugambira eyanye kundire ningashe ya self assessment regime niyo kuchira kureta enshongezi kugira ngo ntubanza twakuhereza chance watandika eduka ona nyina masiko ngo waza kwiguro ine trading license waiza kuona trading license hati tukatwine koragana itukorana naba council bataka kwerize trading license bakujango banzo boneki tin ona ugari kubona naki na tin hati waheza kubona tin oreke kushitama
tini obe no chimanya ngu ni taxpayer identification number ne namba iwe tukumanyiraho ngo muhiwo iwe ngo muhiwo mushoro ati wabo ryo ko ine tini kongo takushashurura ho mushoro kongo ine cyo rukora ona niwe yebuzo tukonka shi kanyine kindu ukora kanyine tini yone yachi wachireba oine tasya oine tini konka tokushashura mushoro obe no manyangu enshonga ninkibire echo kubanza either oyanjire nkana kandi ubo yanjire otakateka ngo yara ete kumanya ahabwa okunana kushoborire obumwe no shanga ngwite twine records ezero kukwataho obumwe nango abamwe ntwija tubagambira obumwe tubasindikira za messages konga babura kuzishoma abo kugira ngo obumwe no manye ibintu mbigenda nibitungura turi azakari magezi konka otakayicereza umwaka kurenga waba no manyangu oine 10 kandi oine business otakikire mu URA ninga shota tayayire ningo sho wa URA atakukireho iwe nikira kukabura abantu oyihe mwizo barumwe umwaka iwe tambura mpora na tini yawe ohiko mu URA otinija kucheckinga balance yanje okweri ebintu byanje bitambura bita abantu bingi bateganisibwe munonga bazokwe umwaka gumwe guhwa 2 3 nango umwe business gondi ejena nekura umwe ayiko mwaka gwa 5 ayenda ko kugira ebintu byare to mwihanga achika airport hariya ninga shimaraba bakwata ngukonka URA ene kubanja banzo koreki oshashuri kozo mu URA atateganisibwa munonga omwe kandi tureba muza warehouses nyingi ebintu bikanyire omwe nangwa hagira umuntu akushashura ka sente ke ya banka okiza kiha yoba kugira ngo ngo URA etugizire ngo sente zawe tutakakora ki tutakaza kuhereza abo kugira ngo oturuta kushashura URA ninga sho mubona contract district advertising nenda abantu bo kusupplyinga bakujangu iroko tuhereze tax clearance certificate ojo mu URA bakugira ngo ona shiwe myaka nayo ne hwire oturorinka hi iroko banzo filing return zone zo turota kora ki mweno tagansiwa mnonga mweno kwe harebe byona incenda iwe buri mwaka oyihe mwizo barumwe otayire URA yone kuri hihi bacebere account yango kuna nakugambira account yawe ne koranka bank account ntuza kureba tukugire ngo ahaha okoshemirire kushashura konka torakozire ki torashashwiri kana bo office agarika kwereze guidance akugambira sho ine kora okagenda ukashashura sente kutubantu gambe bintu ebi abantu nibija ninga noreba muine a lot of time at your disposal people are not coming to you abantu tshane chiba kubarebera mu nechind all together abo kuba it doesn't make any sense washanga umuntu nabareba nkabantu bakuza kumwinaza kandi obu muri abantu bakwenda ngo mukicherezo umwuga gwanyu na noriya hicherezo obujournalism bwanyu so do people actually turn up ninga turn up y'abantu ekirya hansi abinji nabo muri kushanga mukaza kuronda ati mbwenu level from your experience from what level of compliance na munonga no muchange chitu na munongo mbulenje bwizoba tero kubi munonga nyenda kuhameza ngo hariho improvement yamani munonga ahabo kugira ngo ati URA ekarga ahankora ejeje ya force ati we are more of business facilitators ntukwatagana sana nachi na za business ahabo kugira ngo tokuza kwehara URA wabo ine business hona nibaza kugira ngo kuza kwereza trading license oine kubo ine ki oine kubo ine tini kora agende wagura itaka wajero tukandi teko mazina ganje nibaza kugira ngo banzo gukore ki banzo bone tini kana hati turuho tuza kwindura tini neza kubera iki ernini endanga muntu yawe bweno ahabwecho okashanga ngo tushanjire ngo abantu amwe hata batankire kwereta abo kugira ngo hine obuhereza obubakwenda omu government abo kugira ngo nubende obuhereza omu government omeberete omu URA etubahandika konka tukineho part eyabari abantu namunonga baheza kwehandikisa bahunama tubaenda kura 30 yabo kureba bashimikwa bashashura umushoro ninga shibashimikwa batwerezo kwanjura ninga aba bantu bakiriyo kandi ni bingi nico kurebera obumwe tutambura mu matawuni twija haduka twasesinga tukugira ngo shimikwa no shashura sentence konka tuko tushimikwa tukora yo shimikwa no yereta konka kugira ngo abantu bamwe tubakwereta hati nico kurebera nturgo mu office twija tubashanga himukora nangwa nuba mwe n'ubutwabashanga twabajyanga umushemekwa n'umushashura sente tukikirizana
bagaruka bakora ki babura kuzishashura ubwire bwiko bwo kuzishashura hata ofisi agaruka ubwire bwindi kumwijusya agaruka nangwa aremwa antiro office ndije agarikira kagira 3 no manya bo kingira bo banza gukora iki Shaiza however there's this last question that I want to engage you about equatirine na bamwe muri ba officers banyu abaruka compromised by the people they are dealing with abantu do you get such cases abakwa international ukunyame kugira ngo ubundi ajati this is the shortcut ndeboti ikintu njiro ko nakitebekaniza bwenu ezo cases tigwenda kubihaziruho kandi tuyine nangwa na office ekwatirena na kuchondoza aha mitwarize yitu y'abakozi ba URA ejo office eriho kandi waba oineshonga yona ekwatirena na emitwarize y'aba officer kubona tukira kubahereza emiringo y'imishimikwana mukora ki namurabiraho kugira ngo mukatuhereze kwetombwitwa kwanya ekintu kira kugambira abantu no manya abantu abinje bateganisibwa kugira ngo tubakumanya umwe waba no manya cyo shemeye kuba no kora bona tokuza kwishanga umuntu nakubiha akakora bizo mu miringo itari yeye twasigamu kama Peter watwara kurunje munonga we bari munonga twenda kubasima aba URA abene bakora mu murunje munonga thank you so much nimwe bare kana ni mumya Uganda urukoreje kubasika cyo no kurebeka ngo wakiriza umwuga gwawe ngumya Uganda kweshura umushoro abukuba kukuba kugambera obene ukimanya and the future that we are headed for no kugira ngo sakwa ko stage namba yawe yo kureba handanga muntu okugira ngo nirabe inamba yawe yo kushashuriraho umushoro so tarwe shoga bushimire kutegereza URA kubanza yija na mnogo musigazi wanje bamwita mako wanambuza ta munchi nibarindo kabanza wakora now you have your answer tungobwire ugende uza URA abasekwani bakubara na mnongi mwa habwa windeje tirweho okugira ngo mbasa kushashura umushoro gwe kubanza gutwayita principal tax winde taka kuroza gene kuma ebiro 23 yo kwa mukaga umwaka gwe kubera na mukaga gerezo kushashura ebitu byo bwaruci umubuteka twendeze birunji ejo ni yenshonga yizoba nasagandi bobs kandi ogu numwami Peter mukama batwindire good night.